nirrimarka wkoll illi kellna l-ewwel premju u t-tieni post ġew żewġ kanzunetti ġew taj, ġew l-istess punti. Fil-fatt kellna nirrikorru għall-President għal-ċermen tal-ġurija li ddeċida il-tieni post u t-tielet post. Nistgħu marru għal-riżultati, naħseb u xejn. Mela, Jose għaddinna il-riżultati ħalli. Nibdew bil-premju tal-pubbliku, l-iktar kanzunetta votata permezz ta' televoting. Kanzunetta hija Mistoqsija. Awtur Pepe Azzopardi, kompożitur Andrew Zammit, kantanta Maronja Attar. Il-kanzunetta votata l-iktar mill-pubbliku permezz ta' televoting, il-kanzunetta bl-isem ta' Mistoqsija, klim ta' Pepe Azzopardi, kompożizzjoni ta' Andrew Zammit, kantat Maronja Attar. Sinjuri, applaus lil Maronja mill-pubbliku preżenti. It-tieni riżultat. Mela, nibdew bl-ewwel tliet klassifikati, nibdew bit-tielet post. Il-kanzunetta Mistoqsija. L-istess awtur Pepe Azzopardi, kompożitur Andrew Zammit, Maronja Attar. Il-kanzunetta klassifikata fit-tielet post tal-Festival Kanzunetta l-Indipendenza. Il-kanzunetta Mistoqsija, awtur Pepe Azzopardi, mużika Andrew Zammit, kanta ukoll il-kanzunetta Maronja Attar. Fit-tielet post tal-Festival Konkors Kanzunetta Indipendenza. Nadu għat-tieni post. Kanzunetta Inħobbok tgħid il-ħadd. Kliem Alfred Sisant, mużika Filip Vella, ikanta Fabrizio Faniello. Fabrizio Faniello fit-tieni post bil-kanzunetta Inħobbok tgħid il-ħadd. Kanzunetta miktuba minn Filip Vella. Kompożitur awtur mbagħad jekk nitolbuhom jiġu jirtiraw il-trofej u l-premijiet li nixtieq infakkar li kienu għall-ewwel premju kellna 400 lira għall-kompożitur. Tieni premju 250 u tielet premju 150 lira. Mela ngħaddu għal l-ewwel post. Le. Fil-fatt qed naraw il-kompożitur u l-awtur fil-fatt ġejn hawnhekk Filip Vella u Alfred Sisant li se jirtiraw ukoll anke trofej tagħhom. Konkors Kanzunetta Indipendenza 2000, il-konkors tal-millenju. L-awtur Alfred Sisant. Fit-tieni post Fabrizio Faniello. Il-moment fejn ħanħabbru il-kanzunetta rebbieħa, il-kanzunetta li se tkun renjanti għal din is-sena, il-kanzunetta tal-millennium tal-Festival Kanzunetta Indipendenza. Kanzunetta klassifikata l-ewwel post. Waħdek ma tkun qatt. Ikanta Mark Tonna, kliem Mark Tonna, mużika Xen Vella. Il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2000. Il-kanzunetta rebbieħa din is-sena kienet kantata mill-vuċi ta' Mark Tonna. Il-kanzunetta Waħdek ma tkun qatt. Sinjuri, ir-rebbieħ tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2000, Mark Tonna. Nixtieq ringrazzja lill-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Sur Joe Saliba, lill-President tal-Kumitat tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza, lill-pubbliku ġenerali, lilkom telespettaturi u xiera illi kemm jien u kemm Luis Tedesco insellmulkom, ringrazzjawkom tal-li kontu magħna.
sentemmu dan il-festival billi ovvjament nisimgħu lil Mark Tonna jerġa' interpreta l-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2000, il-kanzunetta tal-Millennium. Sinjuri, minn għandi John Bandi. Luis Tedesco. Grazzi ħafna, lejli tajjeb, Mark Tonna. Grazzi ħafna. Sajta u tinbes lil-min ikun idej. Forsi għalix għadni ma drajċ narak minajr ma tajt kelma ma drajċ il-biza f'għajnej. Ma waħdek ma tkun għad għalix dejk li ssib jekk warrab meta mtejja kont intajtni dejk u maħħom spalla biex fuqa nistrieħ. Jum wara jum jek narak tiddajjef qalbek maqtuqa f'għajnejk minn xejn rifuġi. Ma waħdek ma tkun Grazzi ħafna. Bil-rebħa dedika ta' Falmut. Grazzi.